turakomeje na gahunda y'inyigisho yacu. Ubushize twashoje numva muvandimwe avuze ko twarangije hari ibibazo. Ubwo rero ndagerageza guca muri ibi bintu navuze ubushize vuba vuba kugira ngo tuje mu mwanya w'ibibazo. Nibyo biza bituma dusobanukirwa cyane kandi tukumva ibidukwiriye n'ibitugomba. Imana ishimwe duteranije twese ababashije kuboneka, nkuko umuvandimwe umuyobozi wacu yavuze, nta makuru mabi dufite. Ayo twebwe twita mabi, hari ayo twita mabi mu ijuru bahe bavuza impundu, ariko kuri twebwe nyine akaba mabi kubera kuko biba bigenza uko tudashaka. Buri gihe ikintu cyose kigenza uko tudashaka kuri twebwe nyine ntikiba ari cyiza, ariko Imana ihimbazwe kuko itugirira neza. Imana itugirira neza birenze uko twabasha no kubimenya. Tubona bike cyane kubera ko twabyaye, kubera ko hari icyabaye kidasanzwe kuri twebwe. Kirya kintu kidasanzwe akenshi usanga ari cyo dushimira Imana, tudasanzwe tubona, tudasanzwe tuviva, tudasanganywe mu buzima. Aho niho dukunze kubonera Imana, ariko Imana iba hose, iba muri byose. Nubwo itagize icyo ikora kidasanzwe kuri twebwe, nanone iracyari ya Mana. Ntitwabimenye gusa ko hari icyo yakoze, ariko birahari byinshi. Muvuge ngo amen. Kuko ntawe uriho kubwe, ntawe uhumeka kubwe. N'ibyo dukorera birya dutekereza bidasanzwe yakoze, ibikorera bariho, utariho ntiyobibona. So igikomeye rero si kirya kidasanzwe bikoze, igikomeye ni bwa buzima igikoreye cya kintu kidasanzwe. Icyo gikomeye kuruta kirya ikoze. So rimwe na rimwe rero akaba ari aho dukunze kurebera Imana ku cyo yakoze cyangwa itakoze, ariko kubaho kwacu byonyine, ubuzima bwacu bwonyine ni definition yuzuye y'imirimo y'Imana. Imana ihimbazwe ku byiza ikora byose ku buzima bwacu. Twari ko tuganira hejuru y'inyigisho zitari zo ziriho muri iki gihe cyacu. Nababwiye ko buri gihe kuva intangiro y'ibiriho byose ibaho, hagiye habaho ikinyuranyo cyiza gikomotse kuri Satani. Kuva Satani yaza mu isi agashuka umuntu, kuva uwo munsi kandi yamushukishije ikinyuranyo cyiza Imana yari yateguye, hatangira haba ikibi, hatangira haba opposition, hatangira haba ikinyuranyo. So icyo gihe rero inyigisho z'ukuri cyangwa se umurongo w'ukuri Imana yahaye abayo, buri gihe umwanzi ahora ashaka kureba uburyo abakura muri wa murongo barimo, abakurishijemo. Pawulo niko yavuze, muramenye ngo abantu mu rwandiko rw'Abikolosayi 2 ngo ntibabayobeshe inyigisho n'ubwenge bukomoka ku muntu. Ibyo rero nibyo Satani ahora akora buri gihe, akazana ibintu byinshi binyuranye n'iby'Imana ishaka mu bantu, akabayobesha ubwenge bukomotse ku bantu n'inyigisho z'ibinyoma. Muvuge ngo amen. Kugira rero ngo tutajanwa n'ibyo, tudatembanwa n'ibyo, tukwiye kubaho mu buzima buzi ukuri, buhagaze mu kuri, kuko ukuri iteka ni kumwe. Ibindi byose biza bisa nako, ariko ntibiba ari ukuri. Ukuri iteka ryose ni ikinege, tikugira muri umuntu cyangwa mukuru. Akenshi iyo kwakuwe mu gitereko cyako, ibindi bikacicaramo biza bigira ishusho yako, biza bisa nako kubera ko biba byicaye mu gitereko cy'ukuri.
bikavugirwa ahantu hasa naho n'ahari ukuri. Ku rugero ibimpaye mvugira ahangaha cyangwa se mu ikanisa bizwi ko ari ahantu hakwiye kuvugirwa ukuri, ari ahantu havugirwa ukuri, ari ahantu havugirwa iby'Imana. Bityo rero n'umuntu wese woza akagoreka ukuri akugorekeye hano, bigaragara nk'ukuri kuko birya ariko avuga ari kubivugira mu gitereko cy'ukuri, ariko nubwo bisa n'ukuri ntabwo biza bihinduka ukuri. Uvuge ngo amen. Ntabwo biza bihinduka ukuri. Ukuri ni kwa kundi, ni kumwe, ni nka kwa kundi inyamaswa Imana yaremye ibintu, ibirema uko yabiremye, ntabwo byohinduka uko bitabaye. Uretse muri iki gihe abantu bari mu gushaka guhindura uko Imana yaremye, bagashaka ngo bareme nabo bahinduka uko Imana itabaremye. Ariko Imana yaremye inyamaswa, uko yaremye imbwa izohora ari imbwa kuzogeza iteka ryose. Uko yaremye inka izohora ari inka kuzogeza iteka ryose. Uko yaremye inyabu, uko yaremye ibyo yaremye byose bizoguma uko yabiremye iteka ryose. Sema amen. N'umuntu nuko, nubwo bahindura umubiri ariko ntibahindurira ihame ry'imiremere, kuko ikintu cyose mbere yuko kiremwa kirabanza, mbere yuko kibumbwa kirabanza kikaremwa. Kandi kurya kurema niko guha ishusho, ni nako guha amahame y'imibereho cya kintu mbere yuko kibumbwa. Kiza kibumbwa kigiye gusohoza. Imana mu itangiriro ivuga ngo tureme umuntu, ntabwo yavuze ngo tubumbe umuntu. Muvuge ngo amen. Yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho kiyacu. Kuri kabiri Imana ifata umukungugu irabumba. Imana ija kubumba, ibumbira mu mahame yo kurema, ibumbira mu murongo wa cyakiremwe ifite muri yo, igishira mu mahame y'imibereho n'umurongo kizabamo iteka ryose. Umuntu rero ahorana intambara yo kurwanya no kuvugurura kirya kintu Imana yaremye. Muvuge ngo amen. Ibyo nari mbivugiye yuko iyo ari intambara tuzohoramo kuva itorero ryatangira, ryagize izo ntambara. Nabibabwiyeho gatoya, ndibuka dusengera muri iriya kanisa rinini uwo munsi, nababwiye hejuru y'ibintu bibiri itorero ryahuye nabyo bikomeye, byari bangamiye, byari remerereye. Kimwe narababwiye ngo ni gutotezwa, ikindi ni inyigisho z'ibinyoma, siko? So kuva icyo gihe itorero ryatangira, inyigisho z'ibinyoma zabayeho, aba arizo zituma haduka amadini n'imyumvire myinshi, kuko nagiye mbibereka mu gihe cyatambutse no kugeza n'uyu munsi wa none. Byibuze itorero ryo hambere ryari ryiza, ryari rifite umurongo mwiza, ryazaga ryicara. Hari amakonferanse menshi yagiye abaho, konferanse ya Nayisiya, konferanse ya Nayisine, konferanse ya Constantinople, konferanse ya Efeso. Ayo ni amakonferanse akomeye yagiye aba mu gihe cya mbere cy'abatubanjirije mu itorero rya Kristo. Ayo makonferanse yose yagiye yaterwa n'inyigisho zazaga zaduka zivuga ko Kristo atarafite ubumana muri we, divinity ye. Bivuga ko Kristo yari afite umubiri yari yambaye ntiwari uw'umuntu, yari fantome. Bene ibyo ngibyo, ibintu byinshi bigiye bitandukana. Soul, ubugingo bw'umuntu bwari buriho mbere yo kuremwa. So ikintu cyabayeho rero, habayeho kurema umubiri ariko ubugingo busanzwe. Ibyo bintu byose bikaza bikikubita mu itorero n'inyigisho z'ubwenge n'ubuhanga nka gnosticisme y'abagiriki, ubwenge bugiye filozofi zigiye zitandukana z'imyumvire ya kimuntu bashaka kwinjiza mu idini, na judaisme ijanye n'amategeko. Iyo turaza kuyigeraho kuko n'ubu ngubu irahari mu buryo bumwe n'ubundi. Ubushize twaganiriye hejuru y'ubuhanuzi, mvuga ibintu bikeya. Ubuhanuzi bw'ibinyoma butera. Reka nongereho ibintu bibiri nimara tuze gukomeza. Ndagenda mbivuga nihuse, buri kintu cyose ni summary ngenda nkora
kubera ko buri kimwe cyose ni isomo ukwaryo, ariko kugira ngo mbibumbire hamwe tukomeze mu cyerekezo cyacu cyo kureba ibintu biri mu isi duhamagariwe guhindura, tubirebere hamwe tube tubifite. Imana nidushoboza rero tugiye kuba seriye mu byo dukora, igihe kizagera habonekemo abantu muri mwebwe seriye bagira icyo bakora. Hari igihe umuntu avuga hano mukumva aje gusohoza umugenzo wuko tuzaduterana igihe cyagera saa 9 zagera ngahaguruka nkiyigisha, narangiza kwigisha tugataha, bikamera nk'uko nguko. Hari igihe bizogeraho Imana ivugana n'umutima w'umwe muri mwe yumva ibi bintu cyane, muvuge ngo amen. Narabibonye kandi nabitangiye ubuhamya hano imbere y'amaso yanyu, kuko hari abo nabibwiraga nk'uko babwira, bamwe barabyumva n'ubu babifite ko barabikomeza. Imana ihabwe icubahiro. So ikintu kindi abahanuzi b'ibinyoma bahozamwe abantu, babahoza ku rugamba awe kugira ngo bafate umwanya wo kuramya Imana no kuvuga Imana, babahoza ku rugamba bazaba bigisha abantu ko ubukirisitu ari urugamba rwa buri munsi hagati yabo n'abadayimoni. Semeni amen. Noneho bagahora ku rugamba rwo kurwana n'abadayimoni. Amateraniro yabo ni intambara. Hari torero rimwe, nimba ari torero, nimba ni torero ya twabagaho ibuvira, twabanaga naryo ibuvira ryitwa combat spirituel. Muragibuka abantu babaye ibuvira combat spirituel preza haruguru ya maendeleo yo gutya niho ryabaga. Combat spirituel no kubugari gusengera ibyo kurya azatokesha. Ako gatereme nza nkumvira i Rwanda, kuko izo nyigisho zirahari. Igituma mbivuga ubu nyine, iyo mureba ku ma television cyane nko muri East Africa, usanga bamwe baraguza amavuta, abandi baraguza imikubuzo, abandi murabona abagiye bagura imikubuzo. I Rwanda nza numva ngo nugutokesha, muzorebe hari abandi bagira amazi. Hari umwarimu umwe wanigishije kuri kaminuza yazaga avuga ngo ameze nka diable dans l'eau bénite. Padiri agira amazi nayo azashiramo umukindo akazashahira abantu, arya amazi nayo ngo nayo gutokesha, nayo gusenya diable. Bahora abo bantu bigisha abantu urugamba, guhora ku rugamba. Uzorebe no mu materaniro no mu matorero yacu bibamwo, kuva dutangiye tukarwana n'abadayimoni kugeza dutashe. Fokasi y'amateraniro ikaba y'urugamba, sinzi ko mutaza mubibona, ikaba y'urugamba rwo kurwana n'umwanzi. Umwanzi akavugwa mu materaniro kuruta uko Imana yavugwamo. Izo ni inyigisho z'ubuyobe, nubwo dushobora kuba tuzemera, tuzibamwo, tuzibona, twaranabikuriyemwo, ariko izo ni inyigisho z'ubuyobe zikwiye guhindurwa. Mu materaniro hagomba kuvugwa Imana, muvuge ngo amen. Ikindi cya kabiri, urugamba rwacu n'abadayimoni, semeni amen, ni ruto ntaruhaba uturimwo. Ikizagituma izo ntambara zose zibaho nuko abantu bari charnel, bazaba navuga ngo nabanyamwuka, nsabanyamwuka. Kuba mu mwuka si kugaragaza amarangamutima, si kuvuga kundi misu gusimbuka, siko kuba umunyamwuka. Muvuge ngo amen. Ibyo byose ni ibintu bigoretse, ni ibintu bitari byo, ni ibintu bidakomotse ku kuri. Kuvuga ku ndimi, haba indimi z'umwuka wera atanga, ni amen, ndabyemera nzivuga. Ariko ubuzima bw'umunyamwuka si ubwo kuvuga ku ndimi. Muvuge ngo amen. Ubuzima bw'umunyamwuka ni ubuzima buri mu Imana, bukora ubushake bw'Imana.
kandi umwuka w'Imana semeni amen giye kwihuta, reka nitonde, amarangamutima yaransimbukanye. Pawulo yaravuze ngo ntabwo twahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba. Muvuge ngo amen. Nyamitavu wenda yari akiri mutoya, nubwo sinzi ko abyibuka, ariko ntiyari mutoya cyane. Twigeze kubungira ahantu i Kabongo, dushika ku mupasitori umwe. Ndagira ngo mbabwire ibi bintu nabyo mu byumve. Kuba umuhanuzi w'ukuri si ukuvuga ibyo uvuze bikaba. Ibyo uvuze biraba, ntibisiguye kuba y'umuhanuzi w'ukuri. Amen. Pastor, uribuka igipande wadusomeye muri Yeremiya kivuga ko nubwo bavuga mu izina ryanje ariko sinje we wabatumye, nta nubwo nigeze mvugana nabo. Igihe cha Musa, ibyo yakoze byose bikomotse ku Mana, hari ibisa nabyo byakozwe by'abahanuzi badakomotse ku kuri. Nabibabwiyeho kandi ubushize, babwira amakuru ya Balamu yahanuye Yesu. Kubara igice cya 23 muzoho bihasanga. Semeni amen. Guhanura rero, kuvuga ibyo ubwiwe bikaba, ntibiba bisiguye kubikubwiye ari umuhanuzi w'Imana cyangwa se ari umuhanuzi w'ukuri. Semeni amen. Ndashaka kuvuga rero mu buzima bwacu bwa minsi yose, inyigisho ziri popular ubu nyine zitari ukuri. Noneho uwo mupasitori watwakiriye ahantu twari twarabungiye yarasengaga, ico gihe twarashitse aduhitiza mu materaniro y'ibihe byose ko mwihuduma idashira y'izo ntambara nyine. Noneho akerekwa, ico gihe hari muri 1995 yigeze kumbwira ko nzoba umupasitori uwo mugabo. Ariko ikigutangaza, twazaga tuba mu materaniro nijoro, buri joro ryose twabaga mu materaniro, ngo akerekwa akavuga duhaye tukaririmba uko niwe utuyoboye. Urabyibuka nyamita? Amaze wa mugabo akamahaguruka, amaze akavumbuka akiruka ahunga, akama yiruka no muwi wagakinga, uko gatusigaye mu materaniro ngo hari ibyo yabonye, abadayimoni yabonye, kwiruka gushendeka. Abo badayimoni se ntibogera muwe, akadusiga mu materaniro tugasigara akabubwoga bene wabo tutaranabimenyaga twebwe. Bamubonaga ibo bazabicara babe bacungana na muvumazi yiwe, kwaranavuga n'ikiruba tutumva, twagiraga gutya tukabona bamugudusega inyuma, tugasigara muri rya kanisa twenyine. Natwe twarangiza tukajojoboka tugataha, tituziga twebwe ibyabaye, naho ngo yeretswe. Twagiye kugenda tubimenya uko duhaye tumenya imvugo yabo. Usanga barahejeje abantu kuri urwo rugamba. Muvuge ngo amen. Uturimwo sinzi ukuntu nobabwira ibi bintu, kuko birandemerera, twizera Imana, tugira Imana. Hari abavuga butumwa bigeze kudusura muri Uganda, muri Kenya. Baradusura bakaza bahisha igihe bazotahira, kubera gutinya. Muvuge ngo amen. Nuko batazi
imana iba mu bayo. Muvuge ngo amen. Nuko batazi imana iba mu bayo. Umuntu yogira imana yo mu ijuru, igira ikagirura, igira byose, igira imbaraga zose, omnipotent God, yamara agatinya iki niki yotinya, agatinya imbeba. Aha, agatinya ibidaho. Ibyo byose babwire, reka mbivuge nshize amanga ntaso, kuko ni ibintu byamugaje abantu batakireba imana, bava ku mana. Bigeze kuza, nigeze no kubivuga ni Nairobi mu materaniro, ndabwira abantu, ndababwira ngo nimba umurozi agira imbaraga zo kwica umuntu, abarozi bazoreke kwihisha, barakomeye kuruta imana. Nimba umurozi ashobora guca imana muri humya kanisha, arakomeye kuruta imana. Siko ni ukuri. Ariko uko nzasoma ijambo, muvuge ngo amen, nzasoma ijambo rikambwira ngo iminsi y'ubuzima bwanje imana yayishizeho ntaragira n'umwe muri yo, kandi ngo yandika mu gitabo cyayo. Umunsi izorangira ngo sinzorenzaho n'intambwe n'imwe. Muvuge ngo amen. Umunsi izorangira, none umuntu afite uruhare rungana iki mu minsi yo kubaho kwanje? Amen. Iyo niyo myumvire yanje, ariko niko nzasoma ijambo, niko ijambo riza rimbwira. Nemera imana ko ari imana ishoboye byose. Ikibi kingeraho kiri muri permissive will, kiri mu byo yemeye ko bimbaho, kuko imana irabikora. Amen. Yabwiye Isiraheli ku gice cya 7 cyo gutegeka kwa 2, aravuga ngo cyatumye ngunyuza mu nzira yo mu butayu. Imana izikunda ko tunyura mu butayu, ariko iby'Imana byose twabiyikuyeho, tubiyatribiwa Satani, tuyiramya mu buryo tutazi ko tuyiramya, kubera inyigisho z'ibinyoma. Umunsi umwe baraza barambwira ngo hari ibintu biri mu rugo, kandi shoge nari ndwaye nyine amaguru cyane, ntazarambara ibirato. Hari ibintu biri mu rugo ngo none nyine bintera ibyo ngibyo. Abo ba bene data bari baje kumbwira, ndababwira ngo mubireke, ababihashize nimubihakura bazomenya ko mwabihakuye, basubire bazana ibindi. None ga nimubirekera aho biri, bene byo bazoguma babirebera aho ngaho. Icyo nzi nuko bidafite imbaraga ku buzima bwanje. Ubuzima bwanje buri mu Mana. Muvuge ngo amen. Ubuzima bwanje buri mu Mana, niho buri. Kuba mu Mana ku buzima bwanje ntibisiguye ko mu isi ntazahura n'ibibazo, ntibisiguye ko mu isi ntazahura n'ibigeragezo, ntibisiguye ko mu isi ntazahura n'intambara. Sema amen. Imana yemera ko tubinyuramo kuko turi mu isi y'ikibi. Ikibi kizatugeraho kuko turi mu isi. Urwo rugamba rwaraneshejwe kera. Munsi Yesu yaka Satani ifunguzo z'urupfu no kuzuka n'imbaraga rwari rufite. Muvuge ngo amen. Uwo munsi twahawe ubutware, yaravuze ngo nimuhumure. Umunsi yazutse abwira abigishwa biwe, aravuga ngo nimuhumure, nahawe ubutware n'ubushobozi mu isi no mu ijuru. Uvuge ngo amen. Niho hakomotse ijambo turi mu kugenderaho, Matayo 28:18, 19 na 20. Nahawe ubutware mu isi. Umurongo wa 18 ni kuzuvuga. Nuko rero muri ubwo butware ni mugende. Gutwara ni ukuganza, gutwara ni ukuyobora, gutwara ni ugufata mpiri, gutwara ni ugushira hasi ibindi bintu byose. Muvuge ngo amen. Izo mbaraga turazifite. Nico gituma tutakwiye kwicara mu rugamba
tutagomba kurwana. Inyigisho ubuhanuzi bw'ibinyoma buhoza abantu kuri urwo rugamba rwaneshejwe kera, ariko bo baruhoramwo iminsi yose mu izina rya Yesu. Mu izina usarira umunsi umwe twaza dusirimba igasarana, umunsi umwe turasirimbye sinzi umukutano wari wahabereye ngo turangize kubaza bakunda kudusubirishamo. Kurya tugiye gusubiramwe abantu babe batanga amakomantere, umuhungu umwe aranegera mvugira mu bitugu ngo dusirimbe ngo baratugatira hano hantu. Ariko baza bavuga ngo kuva mu mwuka ni beno aho uwo munsi nubishije naje mvuye mu mwuka ngo dusirimbe ngo baraguma bavuga ngo nibamara batugatire kuri ariko mana we kugatira ndabisobanura gute? Ngaho mfasha. Kugatira ni ibintu ngo abarozi baza bakora noneho niko kutumara imbaraga, kutumara umunezero, kutudezorienta ngo baduteshe umurongo twari turiho. Abo baba kuri urwo rugamba, muvuge ngo amen. Abo ni ababa kuri urwo rugamba. Ibyo ni ibintu birimwo muri iyi si ya none. Kubera izo nyigisho abantu bahora muri urwo rugamba. Muvuge ngo amen. Icampa ngo urwo rugamba tumenye ko rwaneshejwe, ruratsindwa, dufite intsinzi yarwo. Turamye Imana mu materaniro yacu, tuvuga ubutumwa bwiza bukura abantu mu bubata bwa Satani. Naho urwo rugamba rundi tubamwo n'urugamba rwaneshetse, tudafite umwanya wo kurwana. Muvuge ngo amen. Yego, nigeze numva Apotre Sostene nawe abivugaho igihe kimwe muri video, mwese nayumvishije yose, ariko nigeze numva avuga kuri ako kantu kavuga ngo abantu basigaye bavuga Satani kenshi mu materaniro kuruta uko bavuga Imana. Ibyo byose nibikomoka ku buhanuzi bw'ibinyoma. Akandi kanyuma mvuga hejuru y'ubuhanuzi, ese uko ibi bintu ko ari byinshira, bahora babwira ibintu abantu bidashika, bidasohoza, amapromesi y'amazi. Umunsi umwe umusore umwe twasenganaga hariya muri Kenya wabega yapfuye yishwe. Tumenye ko yishwe tuja kureba muri morgue aho bari bamujanye. Duhagaze hejuru y'umurambo we, mugenzi we arambaza, basenganaga, arambaza ngo ese pastor, ngo umuntu yopfana amasezerano, umuntu yopfana amasezerano, ese kubera iki umbajije gutyo? Ngo uyu muvandimwe hari ahantu twari ko dusenga, ngo Imana imuvugaho ibintu bikomeye, ngo none mbonye apfuye. Ndamubaza ntese ibyo yavugwagaho koko byari bivuzwe n'Imana? Araceceka. Simbona ko Imana yovuga ibyo itosohoza. Yaba ari Imana tiyabagana yari yo kwizerwa. Imana yovuga ibyo idasohoza? Cangwe hari igihe umuntu yobwirwa ibintu mu izina ry'Imana ariko Imana itavuze? Amen. Niko ntekereza. Ariko Imana yoreka gusohoza se kubera ko yananiwe? Uwo muvandimwe yapfuye ari kumwe n'abandi babiri, kandi bose barakubiswe. Kubera iki bo batapfuye akaba ari upfu? Abo ngabo batapfuye nuko batashatse gupfa, nuko batahuye n'abari bafite umugambi wo kubica.
nuko batakubiswe, bose bari muri koma, nta n'umwe wari ufite ubwenge muri bo. Nawe isi yavaho, ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Ndavuga ibintu byinshi. Bahora babwira abantu ibintu bidashika. Kandamboke. Mvuge gatoya kuri eschatology, kuko biravanze, byose ni umwuka w'ubuhanuzi. Inyigisho z'ibihe by'imperuka bivugeho bukeya, kuko eschatology ubwayo ni etude, ni icigisho, ni isomo ry'ibihe by'imperuka. Inyigisho y'ibinyoma muri eschatology muri iki gihe cya none, muvuge ngo amen. Ingaruka zabyo, ingaruka z'inyigisho z'ibihe by'imperuka ku bantu banone, reka ariyo ngarukaho gusa. Izo nyigisho ziza zituma itorero riba useless, rikaba itorero ridafite icyo rihaye rikora ngo ritegereje ko Yesu aza. Nizo ngaruka z'iyo nyigisho, muvuge ngo amen. Itorero rikabaho ridafite imirimo, bagahora biteguye. Bibiliya iravuga ngo twitegure kuko ntituzi umunsi Yesu azaza, ariko ntivuga ngo mwitegure mudafite icyo muhaye mukora. Kubera ko bafata, narabibabwiyeho ubushize gatoya, bafata ibihe n'inyigisho zikunze gushira Imana mu bihe, kandi ibyo bihe bagasa nkaho aribo babigena, kandi bakabigenera Imana uko izabigenza muri ibyo bihe. Bakakubwira ngo hari umugabo nigeze kumva abwiriza mwene wacu. Iyo mvuga mwene wacu mba mvuga umunyamurenge. Ntiyari mwene wacu mu murara ino yacu, ariko ni mwene wacu nyine mu rugo. Aratubwira ngo Yesu naza, nari muri ayo materaniro, Yesu nataza mu 2000 ngo azotekera inkono y'itabi. Mu 2000 Yesu yaraje. Aho uwo mugabo se inkono y'itabi yarayitekeye? Ntiyayitekeye ngira ngo, kuko naje gusaba kumubonaho sinamubonye ahayanywa iyo nkono y'itabi. Icyari kimuteye ibyo ni igiki? Muvuge ngo amen. Nuko bashira Imana mu gihe, bashira Imana muri box, bashira Imana mu gasanduku, bakayigenera ibyo izokora. Kandi babiterwa n'iki? Babiterwa n'inyigisho. Muvuge ngo amen. Babiterwa n'inyigisho. Hari inyigisho izayitwa ngo ni futurism. Futurism ni inyigisho eschatologique, igitabo cy'ibyahishuwe Yohana baza bagishira mu gihe kizaza. Igitabo cya Yohana mu gihe ibyahishuwe Yohana byose bivugwa bikaba mu gihe kizaza. Noneho bamara bagaburaga ibipindi by'ibihe kuva mu iremwa, igipindi cya Zamiri, igipindi ciki. Uriya mugabo ashobora kuba bizi, yizeho aya mashuri. Noneho igipindi cya nyuma bakavuga ngo ni igipindi cya neema, igipindi cy'ubuntu. Noneho muri ibyo bipindi byose byagendaga bitwara imyaka 2000. Imyaka 2000 yashira hakabaho impinduka runaka. Noneho kubera imyumvire y'izo nyigisho bakavuga ngo nyuma y'imyaka 2000 muri ico gipindi cya neema ngo Yesu agomba kuzaza, kuko nta kindi gisigaje. Nico cyatumaga ahakikisha akavuga ngo nataza mu 2000 iwe ngo azomwa inkono y'itabi. Tiwumva ko Yesu Imana bayishize mu bihe, kandi batangira kuyigenera ibyo izokora muri bya bihe. Imana, muvuge ngo amen, ibi nyuma y'ibihe, atuye inyuma y'ibihe, muvuge ngo amen.
ibihe byaje biyisanga niyo yabishizeho, kandi iriya bigana kuri yo, kuko niyo ibigenga niyo ibigena. Abantu iyo bashaka kuyobya abandi baza bazana bya bihe, babonye uko Imana igenda ikora mu bihe, bakagira ngo Imana iba mu bihe. Muvuge ngo amina. Imana ntiba mu bihe nubwo ari ibigena. Yesu azaza, ariko ntazaza mu gihe cy'abantu, ntazaza mu gihe abantu bavuze ko azaza. Azaza mu gihe ciwe, kuko n'igihe urwandiko rw'Abagalatiya 4:4 hazavuga ngo igihe gishitse gisohoye, Imana ituma umwana wayo Yesu Kristo aza kuvuka munsi y'amategeko, atwarwa nayo kugira ngo abature abahoze mu bubata bwayo. Sema amen. Yego, igihe cyose igihe gikwiriye n'icimana, igihe gikwiriye n'icimana. Iyo nyigisho rero igatuma abantu bicara bazi ngo Yesu araje. Ikindi kintu gikomeye iyo nyigisho izikora kibi cyane, iza yigisha hejuru ya ziki cyangwa se imibabaro izoba nyuma y'itorero. Iyo mibabaro bakayibwira abantu ntibasanga umwami Yesu, kubera ko Yesu abahaye ubugingo bwo kubaho. Abantu bagahunga imibabaro. Muvuge ngo amen. Abantu bakaje mu ikanisa bibwiye ko bahunze imibabaro, batazababazwa mu isi nyuma yo kuza kwa Yesu. Uko nguko barayihunze ba pastor, barayihunze. Barayihunze. Muvuge ngo amen. Guhunga imibabaro ni ukugira ubuzima bwa Yesu muri twebwe. Abafite Yesu nibo batazagerwaho n'iyo mibabaro. Ariko bahungira imibabaro mu ikanisa ntirizobakingira imibabaro. Bazoba mu ikanisa. Sico gituma muzamwumva bavuga ngo tuzotangara abo twabonaga basenga basigaye. Tuzaturirimba bene utwo turirimbo. Ni ukubera iki? Mu ikanisa ntabwo ari ubuhungiro. Ibyo duhunga ni ibitubamwo, nta uzuhunga ikimurimwo. Amen. Tubwira abantu Yesu, titubwira abantu ibizobabaho. Muvuge ngo amen. Imibabaro izobabaho tutarababwira Yesu. Tubwira abantu Yesu, nibamara kumenya Yesu nta mibabaro izababaho. Ariko tureke gutera abantu ubwoba ngo Yesu araje. Ubundi ibyo reka ndeke kubitindaho, ni ibintu theologique ndashaka kwinjiramo cyane. Inyigisho z'ubuntu contrairement n'amategeko, ibyo ndabivuga mu magambo nk'abiri gusa, kubera ko ni inyigisho mpora nigisha buri gihe hano. Ndabivuga mu magambo abiri. Kubera iki ibi bintu bifite tension? Kubera iki ibi bintu bifite ingaruka ku bantu? Mu minsi yashize mwagiye, ndabizi ko muzamukurikira social media cyane, mwagiye mwumva hageze ahantu abantu bavuga ko bo ari ba Yesu. Mwagiye mubumva. Ubushize nagiye twarajanye namwe bamwe muri mwe mu gitaramo cyabereye hariya Louisville Gutarama. Nari umuvuga butumwa bisanzwe nyine, turahaba turataha. Ngo buce turi Ohio mu birori byande, hari gushingura umubyeyi wari uherutse kuhapfira. Yego, umupastor umwe aranegera wa Louisville, arambwira ngo pastor, ngo waradufashije cyane, ngo buryaga
ngo baragutumiye abari hariya ngo ariko ngo tukaza tugira ngo uri umunyabuntu, ntitwari tugufitiye icyizere, mbega uri mu bo tutemera cyane kubera ko uri umunyabuntu. Atari ku bintu wavuze nasanze utari umunyabuntu, ntoya yenda umunyabuntu. Kubera iki? Uvuge ngo amen. Kubera imyumvire ikomoka ku nyigisho. Ndavuga ibintu bibiri nkuko nari mbivuze. Mbabaza aka kabazo. Ubuntu n'amategeko ni iki cyaje mbere y'ikindi? Imana iguha umugisha. Wo bitugaragariza. Ubuntu n'amategeko ni iki cyaje mbere y'ikindi? Kuko icyo kibazo nicyo kiza gituma, nicyo nkomoko y'inyigisho ziyoba hejuru y'ubuntu n'amategeko. Muvuge ngo amen. Imana yagize ubuntu kuva umunsi umwana w'umuntu acumura. Adamu amaze kwambara ibicocero, ubuntu ni iki? Ni undeserved favor, ni neza udakwiriye, ni ukugirirwa icyo udakwiriye. Imana yabwiye Adamu ngo nurya iki giti no gupfa uzopfa. Adamu ariye igiti yagombaga kugirwa gute? Gupfa. Ariko Imana imugirira ubuntu ntiyapfa. Muvuge ngo amen. Kabiri, Imana mu minsi ishize mikeya nari ndiko nsoma Itangiriro 12. Imana ihamagara Aburahamu. Imana ihamagara Aburahamu, muvuge ngo amen. Mu masezerano Imana yahaye Aburahamu, yaramubwiye ngo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha mu izina nkw'isi. Sema amen. Ubihuje n'ibyo Pawulo yagiye agarukaho mu Baroma n'urwandiko rw'Abigalatiya, usanga, muvuge ngo amen, iby'Imana yari iri kwibwira Aburahamu, yari hayimubwira plan yo gucungurwa k'umuntu. Turi kumwe? Kabiri, amategeko aho biza bibera bibi, abigisha amategeko bari mu Judaisme baza bafata amategeko bakayagira inzira yo gucungurirwamo cyangwa yo gukizwa. Bakavuga ngo kugira ngo ukizwe ukwiriye kubaha amategeko. Ariko Imana ntiyigeze itanga amategeko nk'inzira yo gukirizwamo. Ngaho ibyo bintu bitandukaniye. Pastor, amategeko Imana ntiyayatanze nka means ya salvation. Imana ntiyayatanze nk'uburyo umuntu akirizwamo, ku buryo butuma umuntu akizwa. Ahubwo Imana yatanze amategeko, muvuge ngo amen, kubera ko umuntu abaye uwayo uko azobaho nuko. Amen. Kubera ko ubaye uwayo, muzosome igice cya 18 n'igice cyane igice cya 19 ndaganga umurongo wa 5. Reka tuwasomeho amakuru ya Sodoma na Gomora. Wumva ukuntu Imana yavuze. Soma igice cya 19 Itangiriro umurongo wa 5 twumva uko tubwira.
ivuga inzira zibiri, ivuga ways, ivuga inzira z'abantu n'imikorere y'abantu n'imigenderere y'abantu, ethics n'imyitwarire y'abantu n'inzira z'Imana. Ugire vuba wahabonye. Yego. Nushaka ureke gukomeza gusoma igice cya 19 ku murongo wa mbere. Sazirashize rekera gutyo. Icyo nashakaga kuvuga uhereye mu gice cya 18 n'igice cya 19 c'ico gitabo kivuga parallele cyangwa se kivuga contrast y'inzira z'Imana n'inzira z'abantu, imiterere y'abantu n'imikorere y'abantu. Iyo ni enumeration y'ibintu abanyasodoma bakoraga ariko ukomeje gusoma hari imirongo ivuga ko ariko wowe abamarayika baganira na Burahamu, ariko mwebwe noneho ijambo rigaragaza inzira z'Imana, the ways of God. Imana itanga amategeko nk'inzira y'ubuzima abana bayo cyangwa se abantu bayo bagenderamo ari uko bamaze kuba bayo. Turi kumwe? Urebye no muri context amategeko yatanzwemo, Isiraheli yari ivuye mu Giputa, barabaye abantu baraho mu gihugu bakuriye, bavukiye mu gihugu gisenga ibigirwamana, kugeza generation n'izindi bahagurutse ngo bashike muvuge ngo amen. Imana yababwiye ibintu bibiri mu byumve, ari nayo mpamvu yavuyemo amategeko. Ikintu cya mbere yarababwiye ngo ntimukamere nk'abari abanyagiputa ngo mukorere Imana bakoreraga, muzonkorere njewe nyine ni jewe Mana yanyu. Ijambo rya kabiri muvuge ngo amen. Gitumye mbajana hariya muri Kanani hari amoko 7 hatuye, ngiye kuyahakura nyahakuririza impamvu. Izo mpamvu ni izi ngizi: basenga izindi mana, basenga ibishushanyo, ntimukamere nkabo. Ngiye kuhabakura kugira ngo mwebwe muzonsenge nk'Imana gusa. Kubera ko mwamaze kuba abantu banje, dore uko muzobaho, dore imibereho yanyu uko izomera nuko. Ikabaherezaga amategeko kubera ko bamaze kuba bayo. Muvuge ngo amen. Dore habe na Yesu amaze kudukiza, hari ubuzima abakristo bahabwa. Urwandiko rwa Yohana wa mbere 5 mu mbangukire simbe 5:3 cyangwa Yohana wa 2 1:6 hari ayo magambo arasa yombi. Amategeko yayo ntarusha. Gukunda Imana ni ukugira ute? Gukunda Imana ni ukugira ute? Kwitondera amategeko y'Imana ni ukugira gute?
oya, kugendera mu mategeko y'Imana ni ugusohoza, ni ukugira ubuzima bugendera mu cyo yavuze, busohoza ibyo yavuze. Muri ko murabyumva? So igituma rero bihinduka inyigisho y'ibinyoma. Abanyamategeko, abagendera ku mategeko, abigisha abantu amategeko, babigisha gukizwa biciye mu mategeko. Mwubaha ibi mukunde mukizwe. Mwanumvishije? Mwubaha ibi mukunde mukizwe. Nimutubaha ibi nta gukizwa. Niko amadini yigisha ubundi. Abanyabuntu nabo bayobye, muvuge ngo amen, bakavuga ngo amategeko y'Imana ntaca maze nayo bakayashira, nabo bakaja muri place y'Imana yo kuvuga ngo iki kiri relevant niki kiri relevant, bakavuga ngo ikindi kigezweho iki kigezweho. Ngaho ibintu biza bipfira. Ariko Imana ntiyigeze iha umuntu amategeko k'ikintu kizomukiza. Usare Pawulo we yarageze ahantu ayita umushorera. Ntabwo yigeze atangwa mu rwego rwo kugira ngo adukize, kugira ngo abanyabuntu baza bavuga ngo twakizwaga n'amategeko. Ninde wakizwaga n'amategeko? Ninde wigeze akizwa n'amategeko kuva Adamu yacumura? Ninde wakijwe n'amategeko? Hari uwo? Ninde? Ni uwuhe? Ntawe. Ubuntu bw'Imana nibwo bukiza. Ariko ubuntu bw'Imana ntibukuraho imibereho muri Kristo Yesu. Ntibukuraho uko umukristo agenda. Uko umukristo agenda rero muvuge ngo amen, ni muri ya mategeko y'Imana. Kuko Imana ihera umuntu amategeko nk'inzira imuhesha kubaho mu mibereho Imana imushaka kubamo. Ndaga ngo izo bintu murabyumvishije. Nimuja no kubwiriza abanyabuntu ari uko muzobabwira. Muja kubwiriza abanyamategeko ari uko muzobabwira. Umuntu ntakizwa kubw'amategeko. Baza bagira iyo confusion abanyabuntu bakama bahinduka basazi ngo umuntu ntakizwa. Ninde uzukizwa kubw'amategeko? Hari uwo? Amategeko nayo yabakishijwe. Niyo ya Yohana hayavuga. Umuntu nankunda ngo azitondera amategeko yanje. Na Yesu niko yavuze muri Yohana 14 na 15. Gukunda Imana no kwitondera amategeko yayo. Kandi ngo amategeko yayo ntagira gute, ntarusha. Muzikiza gituma atarushya na amategeko ya se. Umwana mu rugo rwa se, amategeko ya se umutwaro se habe na kera. Amategeko ya se ntabo umutwaro. Umwanya uratubwiye. Nuko twitondera amategeko yewe. Ngaho n'abakora analize y'iryo jambo. Iki nico kitumenye, iki nico kimenyetso cyuko tuzi Imana. Ikibanza niki? Ikibanza no kwitondera amategeko y'Imana cyangwa no kumenya Imana. Muvuge ngo amen. Yes, simple. Analyse yoro idasaba exegestique théologique. Ikibanza niki? Kumenya Imana. Kubanza kuba b'Imana. Twamara kuba b'Imana, Imana iduha urugero rw'ubuzima tugendera ariyo mategeko. Kugendera muri ya mategeko rero ni kigaragaza ko tuzi Imana. Abagendera muri ya mategeko iko bigaragaje nabo ko batazi. Ubwo nibwo butumwa bwiza rero. Umwanya urashize. Prosperity na liberalism kambivuge mu magambo abiri. Iki kintu sinshaka kubitaha ko nagiye mbabwira ko ari inyigisho yuzuye ubwabyo buri kimwe n'ikindi. Hari inyigisho ahantu henshi mwagiye muca ugasanga ntibavuga Imana. Barahamagarira abantu kuza mu ikanisa, kubabwira ko mu ikanisa baza kuronka. Tugaruke kucanditswe twasomye Timoteyo wa 2:4-6 havuga ngo igihe kizaza abantu bazishakira inyigisho zimeze uko bashaka. Izo nyigisho zibwira abantu ko hano mu ikanisa
hari ibyo bakeneye byose. Amen. Hari ibyo bashaka ku mubiri, ibyo bashaka ku mubiri byose biri hano mu ikanisa. Amayisha meza, imibereho myiza. Amayisha ndavuga ni health, sante mu rurimi rwacu ni gute? Sante nziza, imibereho myiza, ubutunzi, ubukire, icubahiro, imbaraga, gukomera, kumenyekana, ni hano biba. Noneho abantu bakaza badakeneye Imana, bakaza bakeneye icyo Imana yobaha. Abo ngabo bafite abayoboke benshi cyane. Umuvandimwe yanoherereje audio y'umupastor umwe wagiye wigishaga South Africa, ngo akabona abakristo ntibahaye biyongera. Igikenewe mu isi, igikenewe muri iri torero ryacu si umubare w'abakristo umwe, babiri, igihumbi. Igikenewe ni ugukura, ni ukugira maturité spirituelle, ukabyara. Twese hano benshi turi ababyeyi. Ababuze abana barashatse kugira ngo babone abana, ntibanezerewe mu mitima. Iyo rero tubayeho mu buzima butimilitipuriya, butabyara, ubuzima bw'ubumana butabyara, sole ngo ubu umuntu uzogira impact ku bandi bantu mu isi bamenye Imana a travers wowe, ubuzima bwawe bw'ubumana tibuzoba bwuzuye habe n'umunsi n'umwe. So nico gituma rero igikenewe si ico, igikenewe si kugira umubare munini. Uwo mupastori ngo aragenda aje gushaka imbaraga nyine kugira ngo abone abantu ngo bamuhereza imitwe y'ingurube ngo ayihamba hano kuri rutari, kurya ngo ibora ikagwiza inyo nyinshi, ngo za nyo nizo uwo mubare w'abakristo. Kurya abakristo bamwe benshi ni inyo, bagereranijwe n'inyo nyine zagwiriye mu mutwe w'ingurube waboze. Abariko bigenda kubera iki? Ibyo yababwiraga bari byo bibazana. Izo nyigisho ziragwiriye. Abantu bakeneye ubukire, abantu bakeneye ibinezeza imibiri, barabishaka. Iyo babibabwiye rero barirukanga, barahurura, baraza, baragenda, basohoza icyanditswe. Uvuge ngo amen. Ibyo byose birahari muri iyi si. Izi ni inyigisho za nyuma, nubwo mpaye genda nzicaho. Ni inyigisho zibwira abantu ko bemerewe byose. Pawulo yaravuze ngo byose ndabyemerewe, ariko siko byose bifitiye akamaro. Barababwira ngo kam muze turamye Imana, tibita ku buzima bw'umutima w'umuntu, tibita kuri ethic, ku mibereho, ku myitwarire yabo. Nibo baba muzamubona umuntu wese yoramye Imana, wihinduye uko ashaka yoramye Imana, ukora ibyo ashaka yoramye Imana, mu izina ry'ibintu bibiri. Baravuga ngo Imana ni urukundo, Imana ni urukundo, ikunda uwo yaremye wese uko ari. Ibyo bikuyeho ko umuntu azayigira icyo atari. Nimba umuntu yigize icyo atari, Imana iraguma imukunde. Ese ibyanditswe bivuga ngo, muvuge ngo amen, kunda bankunda, abanshakana umwete nibo bazambona. Bisiguye iki ibyo byanditswe? Ibyanditswe bivuga ngo mushime iyakubise abana b'abanyegiputa, abana b'imfura b'abanyegiputa bose, ikabica n'imfura n'igifura cyose cyo mu Giputa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Izo ni imbabazi. Iyo amaze wa mugabo wigishije ejo bundi ngo Yesu azotuniga,
iyo amaze kuniga abanyagiputa imbabazi zibaye izihe? Icyo nshaka kuvuga ni iki? Muvuge ngo amen. Imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana ntibikuraho ubutungane bwayo. Amen. Ahubwo isi n'abataramenya uko kuri nuko urukundo by'Imana byayiteye, muvuge ngo amen, gushaka no gusohoza ubutungane bwayo. Iby'abisi bakoze irabyihora, irabizira, irapfa ku musaraba. Tuyikomera amashi. Ngurwo urukiriro dukwiye kubwira isi, naho ibindi byose nibyo guhuha. Nahahaye hababara bakahahuha, abahaye bahuha bakumva barorohewe bakagira ngo ni amahoro, ariko baracafite igisebe cy'umufunzo, baracafite ikibazo uko cyakabaye. Kuko imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo ntabwo biza bikuraho ubutungane bwayo, ntabwo biza bikuraho ubutabera bwayo. Ibyo bintu murabyumvishije? Nicyo gituma rero uwigira uko ashaka ngo Imana ni urukundo, ngo yaratubabariye. Hari n'aba bavuga ngo kubw'ubwo buntu dukwiriye kubaho mu mibereho dushaka, ubuntu buraduhagije. Pawulo aravuga ngo dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Aravuga ngo ntibikabeho. Twebwe abapfuye kuri byo twosubira tukaramira gute muri byo? Inyigisho rero liberale barakubwira ngo wemerewe gukora icyo ushaka cyose, as long as uzukaramya Imana, ugakorera Imana. Ibindi byo ubuzima bwawe Imana yarabirangije, bamwe mu rukundo abandi mu buntu. Ariko ije sokuri, muzobwira isi muyibwire ngo ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana, urukundo rwayo ntibiza byimura ubutabera bwayo. Ni nacyo gituma ibyanditswe bitwereka, ibyanditswe biheka bitwereka amaherezo ya byose. Ku Imana, muvuge ngo amen, izaciraho iteka abanze kwiringira umuremyi, abanze kwizera umwana wayo. Imana yacishijemo ubutabera bwayo kugira ngo ihereze isi gukizwa muri we, ireke kurimbuka. Abatazizera ibyo bazarimbuka, nubwo bahe babwirwa ngo bari mu mahoro. Nimba hari ibibazo, amasaha yagiye, ariko ntubyakira byibuze nka bingahe tukabona gusohoza. Imana ibahe umugisha. Bibiri n'uwanyu inyuma yawe, mubaye abanyabibazo. Oya, iyo ni joke, iyo ni kidding. Kubaza bituma ugira ibibazo byinshi. Nanje nico ntagiye. Jewe hari ahantu nibajije ko wavuze ngo uzupfana amasezerano, kandi nyine tugize iminsi tubona bapfa bakavuga ngo bapfanye amasezerano. Je niko narinze ngo nubwo ufite amasezerano y'Imana wopfa tiworeka gupfa ngo kubera ko hari icyo Imana yakuvuze. Niko nakaza numvaga aho hantu hadusobanurire mpo. Sawa. Nanje basubire baguheze mikoro. Ise wa Gitsindo, ise wabo. Twari dutaramye ahantu bamuhanurira ibintu byinshi, muri iyo minsi ahitaranapfa kandi bitanasohoye. Kandi mpita numva n'abandi babwiriza baravuga niyo ufite amasezerano y'Imana wopfa, kuko nimba baravuze ngo nimba ari ibyifuzo byiza, nimba ari ibiki byiza ngo ushobora kubipfana. Biranyobera kubera ukuntu bari baramuhanura ngo azogenda mu ndege agende yagire gute. Yayigiyemo ganiyo yose. Ay bazusobanure heza wanyugira aza kubisubiriza hamwe. Jewe ikibazo canje ni kijanye n'ubuntu. Uradusobanurire neza ubuntu, gutandukanya ubuntu n'imbabazi, ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Watubwiye ngo Imana yagize ubuntu bwayo kuva wa munsi muri Edeni. Ese ko Imana yagize ubuntu bwayo
imbabazi zo yazigize ryari? Si wa munsi? Aho niba yarazigize wa munsi, kuki yisha abantu bose harimo n'abariya nyine bari kuvuga ziriya mfura zo muri Egiputa? Ese bo nta mbabazi z'Imana zari zibariho? Nta buntu bw'Imana bari bo bariho? Ni gute imbabazi zigira bande? Ni bande zigirira? Kubera iki bamwe abandi ntizibagirire? Ko avuga ngo ntizokuraho ngo ubutabera bw'Imana, bene ibyo ngibyo nyine. Ni gute ubutabera bereho? Nuko sawa, merci. Takende umwanya wagereka dusubize ibyo ngibyo. Ngaho kivuge basi ko ndagira ngo iri somo turicumbike, ariko nuwogira ibindi bibazo nitugaruka zo bibaze nta kibazo. Ikibazo cyanje ni hejuru y'ubuhanuzi. Wavuze ko hariho bamwe bazahanurirwa nyine ibintu bahanurirwa bikaba, ariko ngo mbese ngo bose abo bahanuzi siko ari abakora nyine baba bahanuye iby'Imana. Nyine kuko hariho abahanuriwe nyine ibintu bikaba, ibo baba babikuye nyine kugira ngo ibyo bintu bisohore nyine bibi. Sawa ga bon ngo totarabaza nawe utangira watangije inyigisho uvuga hejuru ngo ya isezerano rya kera, ngo buryo bigishaga ibintu by'amadini, ngo bakigishanya ubwenge n'ubuhanga, ariko ushyiramo ngo harimo inyigisho z'ubuyobe kuva kera. Ikibazo cyanje ni gute inyigisho z'ubwenge n'ubuhanga zishobora kuba mu buyobe? Sawa, urakoze cyane. Kambere kuri mukecuru hariya, murabyumva gute? Murabyumva gute? Muhereze mikoro asubize. Birashoboka ko umuntu atofana amasezerano, ariko nimba ari ay'ubuhanuzi, ubuhanuzi ntabwo buba ari ukuri akenshi. Hari igihe bashobora kumbwira ngo amasezerano, umuntu agajare akambwira ngo ufite aya masezerano, ariko si Imana yabimbwiye, cyangwa se Imana atariyo yabivuze. Nicyo gituma nyine nkuko avuze ngo umupapa yapfuye ari uko bamubwiye ngo azogenda mu ndege. Hari igihe babivuze ariko atari ko kuri kw'Imana, kubera kuko umuntu dufite iherezo Imana yadusezeranyije kuko tuzobaho igihe kingana uko. Cya gihe rero iyo kigeze ntitugomba kurenza icyo